Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trib Integrated Territorial Organization Senkme, hakalay terek unailar arajar arpoar, kalalet banyak kendo ia ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills, halor kahukum cispa sapusau CRPC, balapen mi ia ke jing penjari, ban syashu bande yakiwat kitari, hakitan kendailat bat jail road. Haba ai jingkren nakaliang kaseng kala ai jungmon ya ka DC ba omdei ban khang ha ka bandi ya kini kitiar hakidukan de madan namar kani kan kta ya ka jakpo jong kini ki breu ki basushong de madan da ka bakala ai jing modru badai ban bu da ka hukum ban phashna bha ya ki jakabu ya kini kitiar kum ki sendok belasna da ki yen ne ki jar kum jo ru ka seng kala pan jingmon naga DC bakan pan jing rap nagi bor sarkar ban yo gran khnang ban yo phashna ye kini ki sendong ne jakabu tiar naga banta ki nong de madan nagaliang ka DC kala ong bakan chimkhia halor ka ne ka jing pen I bat ai jing mod ka seng hadian bol kami katuka hukuman pofos RPC man penjari banum sya syu bande ki wat kitari Desbejat, Jail Road, ban de peleng-peleng. Tengi nak kalian jungi hadian pengilai ia katuka not ia ke orda, tengi lai bendu ia ke DC, bat nilai ia kran nilai tai sani ba. Pat kat kum ka an hingi ngitip ba ka an ke de ban pentri kam. Pentri swa ban pentri pat ia ka an de ban don pat ke ai ki bai kelat kenti khnang ban yo ban te lakam ban kanum kta ia ka jakpo jong kitu gi batrai ia ko kam. Tengi nak kalian lo jungi nilai bendu ke DC, tengi lai kran bat hadin be yatai ba sani bangil ai suggestion yaki ba dei ban sha yaki bande yaki ki white kitari da ka basna ba hay kusunduk badai katkum katu ko order milai I ba kala tho shai bagi dei bandan da kedukan bakan dei ka close display tangi pat mila stro bagi khasi jungi kimla ban afford lane kimla ban penmi kata ka bai wai bande gitu white kitari ban yo bukan hapus bejar lane Jail Road ni la kentu yaki ban sha ban shong hamadan kuntu andre ki dei ban sna dei penja box ini kena senduk ban ai ke display ban yo display na jong ka basna ka glass ka jat patka tu senduk kana kalian jo I hooj ila kloy yong to min sha min budin kata ban ikin sim ira suggestion bat ye kata senduk ru ngila kentu bang ngila terpadu ye disi bakan ye keren bakan sarkar bakan bat na ka department ke jong I man ai grand ka kenja grand kenang bakin yo ban snai tu sendok na ki brengi ngitip sai ba wat tong ban snai tu sendok ruki ke babelas ni kemla ban afford ne kemla ban pemi kata ka sendok tengi ngila tentu ki ba ban monitor ya ban identify ki ki baterai ke tu kam nang bakin la ni kelo ko ke DC ba into bakin tho du ke DC bakin sha ni ki bat ban ai kata ke keran ban snai kita ki sendok ki ban bu kita ki ba kita bat ni la thai kmar ki be ndai tang ki ba song surok ke congestion kene katai wat itu to be dei gan ga marbam ke baki jadi tumbi jamput ni kana kalian jong I la ai ka assurance ba inyekren ba input bat in la ikin enforce ya kene ka yu ti breu ki badi de kini ki tiato sawan syakmat bat kan baru ya ki ba kini wan ya kendu ban kan ban semua bat kan sai kenang bakan don kala kenang ba kanum kata ya ka jakpo jongki baterai ya ka de wat de tarik kata ye ke keren kalau ong ba lada kamdon ke pisan po department ru kan ye keren bat ka sarkar jelah bat naginu ki kenhun ki belak banya tie up kamtam gitu ki badan hatu haga jandukan belak banya coordinate belak banya keren ka ha ngi la I be ha ka wisdom jong gadisi ban sim khaya kan bat ngi kermen ru haga jing lam gojong ka kan salak ban penwan dur ya kan ye ka order ke bagi la batha bat ban biang ru kenang bakan yap ja gini ki balik ini sekap nang kat kum ka yementan hi ga ngila shika ki ya keren habang ikeli ki ong ba kin delap enforce ko pumut ka badang 50-50 badai kat kum ka order kan ong ada effect na du menen ma dan re ye ong ba kata enforce kin dari kim pat enforce